BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza abakunzi wa BBC gahuza miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri tariki 24 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho kuri uyu mugoroba. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa AFC 23 Lieutenant Colonel Wiringoma yiciwe mu gitero cy'indege zitajyamo abapilote mu gace ka Rubaye. Naho mu mikino abanyamahanga bakomeje kuza imbere muri Tour du Rwanda, gusa n'abanyarwanda baracyafite ikizere. Cyo navuga cyo biracyashoboka nk'abanyarwanda, itapi irashoboka. Tekereza yuko na gucika intege n'ejo tuzongera tugerageze. Amasegonda bansize nagara amasegonda menshi cyane ku buryo kuyakuramo byananira. Tufite n'ikinamico urunana ya makuru ahagarariwe na Judas Yuhundemondo. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye mu buryo burambuye, Chansar Abimana yaduteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Ubusesanguzi bwakozwe na BBC Russia bwerekana ko abasirikare barenga 200,000 b'Abarusiya bagiye ku rugamba mu myaka intambara yo muri Ukraine maze. BBC yashitse kuri ivyo biharuro irabiye ku matangazo yo kubika hamwe n'ayandi makuru ya leta yashizwe ku mugaragaro. Mu mwaka uheze BBC yaharuye amatangazo yo kubika hafi 50,000 ariko haracari ibihumbi byinshi bigisuzumwa, kandi igitigiri c'abapfuye mu mwaka wa 2025 gishobora kurenga 90,000. Abasesanguzi bavuga ko ibiharuro nyakuri by'abapfuye bishobora kuba birenga hafi inshuro zibiri ugereranije n'ivyo vyemejwe na BBC. Uburusiya ntibuherutse gutangaza ibiharuro bishasha by'abaguye ku rugamba. Kuri uyu wa kabiri muri Ukraine bibutse imyaka iniheze kuva Uburusiya butanguye intambara yeruye kuri iki gihugu. Abategetsi batandukanye n'abaserukira ibihugu vyabo cane bo ku mugabane wa Buraya bifadikanije n'abanya-Ukraine mu kwitabira ibi bikorwa byabereye mu burere butandukanye bw'iki gihugu. Ni inkuru ya Paul Adams muva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Abategetsi bo mu bihugu vy'uburengero bashimagije ubutwari no kwihagarara ko vya Ukraine kuri uyu munsi harangiye imyaka 4 kuva Uburusiya butanguje intambara yeruye kuri iki gihugu. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer yashimagije ico yise ukwigumya kudasanzwe kwa Ukraine, mu gihe President Macron w'Ubufaransa yashimangiye ko igitero c'Uburusiya kuri ico gihugu cananiwe haba mu vya gisirikare canke mu vy'ubutunzi. President Zelensky yasavye basomambike b'igihugu ciwe gukomeza bagishigikira, agasigura ko yari intambara y'igihugu kigwaye ku gihugu cigenga. Ku ruhande rwabwo Uburusiya buvuga ko butarashika ku ntego bwiyemeje muri intambara. Bwatangaje ko imfashanyo ibihugu vy'uburengerazuba biha Ukraine yatumye iyi ntambara ihinduka urugamba ruhanitse cyane kandi rugera kure. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zafashe ubundi bwato butwara igitoro zariko zirakurikirana kuva mu mazinga ya Karayibe gushika mu ibahari y'Ubuhindi. Ubwo bwato bwitwa Berta bwari butwaye hafi toni miliyoni 2 za petroli dahinguye yari igiye mu Bushinwa. Nibwo bwato bwa gatatu Amerika ifashe muri iyo bahari y'Ubuhindi muri uku kwezi. Ibiro bikuru vya gisirikare vya Amerika Pentagon vyavuze ko bwariko burarenga ku bihano vyashinzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwari ubwato bwa nyuma mugwi w'ubwato Amerika yahagaritse hafi inkengera za Venezuela mu gihe ariko yongereza igitsure kuri President Maduro ubafungiwe muri Amerika. Latifa. Urakoze Chansar. Dutangiye amakuru twabateguriye ku buryo burambuye. Amakuru aturuka muri Kongo avuga ko umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa AFC 23 Lieutenant Colonel Wiringoma yiciwe mu gitero cy'indege zitajyamo abapilote za drone ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zagabye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Ni inkuru twateguriye na Juventine Muragije Maria.
umuvugizi wa gisirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yiciwe mu gitero cy'indege nto z'intambara zitajyamo umupilote mu burasirazuba bwa demokarasi ya Kongo mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters. Reuters yasubiyemo amagambo y'umudiplomate wo mu karere, umutegetsi mukuru mu nyeshyamba n'umujyanama wa leta ya Kongo wo mu burengerazuba bw'isi. BBC News gahuza miryango yagerageje kuvugana na M23 n'ingabo za Kongo, kugeza ubu ntibirashoboka. Ntacyo leta ya Kongo yari yatangaza ku mugaragaro ku gitero ciciwemo Wiringoma. Nyamara ibi bibaye mu gihe ibikorwa by'agahenge bigirwamo uruhare na Qatar bikomeje, aho Kinshasa na M23 basinye amasezerano Doha yo gushyiraho uburyo buhuriweho bwo kugenzura agahenge, harimo indorerezi za Qatar, Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Umuryango w'abibumbye, leta ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ugenzura ibice byinshi byo mu ntara Kivu ya ruguru no mu ntara Kivu y'epfo birimo umujyi wa Goma na Bukavu. U Rwanda ruhakana gufasha M23 rukavuga gusa ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Iki gitero cyabereye hafi y'Irubaya muri Kivu ya ruguru ahagana hafi saa 9 z'ijoro nk'uko leta zibitangaza. Ibi bibaye kandi nyuma y'iminsi havugwa ibitero bya drone muri ako gace. M23 igashinja FARDC, nyamara FARDC ikabihakana. Rubaya ni agace karimo ikirombe cy'amabuye ya Rubaya gicukurwamo hafi 15% bya koruta ikenewe ku isi. Juventine Muragije Maria, BBC gahuza miryango i Nairobi. Dukomeje n'aya makuru, ku kibuga cy'indege cya Cape Town muri Afurika y'Epfo hahagaritswe indege mpuzamahanga zari zigiye guhaguruka nyuma y'inkongi y'umuriro yadutse ku ruhande rw'inyubako rwakira abagenzi. Uwo muriro wamaze kuzimywa ndetse ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege bwatangaje ko abagenzi bose nta kibazo bafite, ariko guhindurirwa inzira kw'indege biracyakomeje mu gihe hakiri gukorwa isuzumwa ry'ingaruka zatewe n'iyo nkongi. Ni inkuru ya Pomza Ferland mwumva mu ijwi rya Judas Yondemondo. Ingenzi n'abakozi bahongishijwe igihe abajeje gutabara bariko baragerageza kuzimya umuriro wadutse mu nyubakwa zo ku kibuga c'indege ci Cape Town muri Afurika y'Epfo. Icateye uwo muriro canke ivyononekaye ntibiramenyekana. Societe Airport Company South Africa ijeje gutunganya ibibuga vy'indege bibiri bikuru vyo muri Afurika y'Epfo ivuga ko iryo sanganya ryagize ingaruka ku mihora n'ibikoresho vy'ubuhinga bwa none harimo za mudasobwa vy'ikibuga c'indege. Indege ziva mu burere butandukanye bw'isi zarungiswe kugwa ku bindi bibuga vy'indege mu ntumbero yo kuzikingira. Vyitezwe ko haba n'ihungabana ry'ingendo z'indege zo hagati mu gihugu. Ikibuga c'indege ca Cape Town ni kimwe mu bibuga vyo muri Afurika y'Epfo bifise uruja n'uruza rudasanzwe, aho ku munsi haca ingenzi ziharurwa mu bihumbi. Kiri kandi mu kibanza ca gatatu ku mugabane wa Afurika, aho mu mwaka weze haciye ingenzi zirenga miliyoni 11. Judas Yondemondo harakoze cyane, reka dufata akaruhuko gato turagaruka mu kanya. BBC gahuza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC gahuza miryango kuri podcast. Dukomeje ntaya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba, reka dukomereze mu isiganwa ry'amagare rya Tour du Rwanda. Uyu munsi hakinwe agace ka gatatu kavaga ihuye kerekeza i Rusizi. Ese ninde wegukanye aka gace? Tubibaze Ive Bucyana. Aha ni mu mujyi wa Rusizi aho umuholandi Jürgen Zomamandi ari we wegukanye aka gace ka gatatu k'isiganwa rya Tour du Rwanda. Abatsinze ari wenyine, ageze ku murongo ari wenyine, akoresheje amasaha 3 n'iminota 44 n'amasegonda 53 atsinda aka gace kanyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Yahise rero yambura umwenda w'umuhondo Paul Malti Soriano w'ikipe ya SNS Development
Development yo mu Busuwisi. Zomamandi ageze hano i Rusizi yasize igikundi peloto amasegonda agera kuri 38 ari nabyo byamufashije guhita afata intebe y'icyubahiro ku rutonde rusange, akabarusha uwa kabiri amasegonda agera kuri 20. Umunyarwanda uza hafi ni niyo nkuru Samuel w'ikipe ya Amani, kugeza ubu kuri urutonde rusange ari ku mwanya wa 11. icyerekanishije Tour du Rwanda ko twatangiye kwinjira mu misozi, icyo navuga cyo biracyashoboka nk'abanyarwanda, itapi irashoboka. Tekereza yuko nta gucika intege, n'ejo tuzongera tugerageze. Amasegonda bansize ntabwo ari amasegonda menshi cyane ku buryo kuyakuramo byananira. Ku munsi w'ejo rero iri siganwa rizahaguruka mu mujyi wa Karongi ryerekeza mu mujyi wa Rubavu. Ni agace gafite uburebure bugera kuri kilometero 127. Ive Wicyana harakoze cyane mu makuru hatugejejeho y'agace ka gatatu ku buryo kagenze ku uyu munsi muri Tour du Rwanda. Juventine, dukomereje mu bitekerezo byatanzwe n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Bari kuvuga gute? Latifa urakoze. Inkuru duhereyeho nivuga ko umuvugizi w'igisirikare cya M23 yiciwe mu gitero cya drone n'ingabo za leta. Inkuru bayitanze ibitekerezo. Witwa Mukandahiro Virginia yanditse ati nihanganishije umuryango we, Imana ibakomeze. Nawe witwa Frendi yanditse ati Rip Ngoma, wakoze byinshi kandi cyo waraneraga ni vubaha kikagerwaho. Witwa Ibrahim we yanditse azizanzozi zawe zo gutera Bujumbura birangiye utahabonye utabonye uko Bujumbura hasa. Witwa Burabo we yanditse ati iyi nkuru abanyarwanda bayakiranye umubaro mwinshi, ariko abarundi n'abakongomani baranezerewe. Ndabibutsa ko umwaka ushize nk'iki gihe ariko mwishimiraga urupfu rwa guverineri wa Kivu ya Ruguru wari wapfuye na waguye ku rugamba. Hanyuma hari indi nkuru batanze ibitekerezo nivuga ko imyaka inishize Perezida w'Uburusiya Putin avuze ko agomba gufata Kiev. Kiev ni umurwa mukuru wa Ukraine mu minsi 3 gusa. None yarananiwe. Ayo ni amagambo yavuzwe na Perezida wa Ukraine Zelensky ubwo hibukwaga imyaka 4 ishize hakozwe ibitero kuri iki gihugu. Witwa Mugabe yanditse ati niyivuge yaratsinze se. Naho witwa Ndayishimiye Jeremy yanditse ati nta nisoni mugira, mukubiswe na Putin ari umwe mwebwe muri bihugu birenga 50, none muratinyuka mukavuga. Witwa Gadi we yanditse ati nyakubaha ko isi yose igufasha ariko Putin mukaba mwarananiwe kumuvanaho yafashe nyamara rumwe. Latifa, indi nkuru nivuga ko kuri Korea ya Ruguru ni mushiki wa Kim Jong Un, ni perezida wa Korea ya Ruguru, yazamuwe mu ntera yongezwa n'umushahara. Iyi nkuru abadukurikira bayitanze ibitekerezo ari benshi. Hari uwavuze ati se arabuzwa n'iki kongezwa. Witwa Chris yanditse ati ubwo se umushahara mwinshi muri Korea hari icyo yawumaza. Naho uw'amahoro ati arozwa n'iki ko uhagarikiwe n'ingwavoma. Ababaje ibyanjwiri kuko ruhara we yarogoshe. Ego inkuru nyinshi ziri kuri website yacu, rero abadukurikiye bajyaho bagatanga ibitekerezo. Ari bashobora kujya kuri Facebook yacu bakajya kuri Twitter, ariko dufite na website bajyaho bagasoma amakuru ariho ari menshi, hariho ama video atandukanye. Latifa ndagushimiye. Turagushimiye cyane nawe Juventine. Yego. Ubu turi ku isaha y'isa 1:43 i Nairobi muri Kenya, ni saa 12:43 mu Rwanda no mu Burundi. No mwanya wo kumva ikinamico runana. Duheruka Pascal ahunga urugo rwe, yaba aherereye he? Ubu siwe byifashe bite? Obama ngo yaraye nabi, byamugendekeye bite? Nurunana. Ese uri mu biki na musaza wawe mu mberekere? Namubazaga impamvu atitegura ngo ajye kwiga mama. Utambwira ko uwo muhungu ashaka kwanga ishuri. Niko Obama. Sharame. Cyore. Ese wabaye iki muhungu? Bwari wowe wasanga warayuje urwanye na bagenzi bawe. Ubwo iryo jigo ryabyimbijwe n'iki? Ntabwo ari ukurwana ahubwo ngo yarwaye iryinyo. Ryare irindya ijoro ryose no kuri kose sinasinziriye. Iryinyo ryagufashe nijoro rirara ari kurya rirana kubyimbisha. Rimaze iminsi regarindya kandi no kuri kose narabivuze kenshi ariko noneho ryaseze pe. Hari igihe nakubwira ngo ushaka uburoso ujye woza amenyo yawe ntunyumvire Oba. Ariko rero wivuga utyo kere kurwara iryinyo bibaho.
mama nyibwirira niba hari umuti uzi wamvura vuba vuba kuko rwose ndapfuye pe ndababara cyane. Umuti se mwana wanjye ugira ngo imiti y'ibyatsi twakoreshaga kuri ubu umuntu yapfa kuyibona ko ahantu hose bahahinze ahandi bakahatura. Ubundi se habaho imiti y'ibyatsi ivura amenyo koko mama? Aha irahari kireye. Hariyo umukecuru wanjye yajyaga dusoromera tukayihekenya iryinyo rigakira ubwo. Nuko ntazi niba muri Nyarurembo umuntu yayibona. Mama nshakishiriza kuko nukuri rwose n'umutwe utangiye kundya kubera iryinyo pe. Nyamara rero njye nakugira inama yo kujya kwa muganga. Kwa muganga kwivuza iryinyo se kandi? Cyane rwose ko ufite mituweli ubundi urivurisha ibyatsi kubera iki? Ese kutinya kwa muganga wa mwana we ngaho ndebera. Si ukuhatinya ariko nukuri rwose nako bashobora kuntera urushinge rega n'ikindi kwanda. Ariko rwose baragutera mu ryinyo se? Ubu se ko nifitiye ikiraka ntashobora gusiba kire. Obama ufite ubwoba bwo kujya kwa muganga arijyana cyangwa uramuherekeza? Nk'ubu muragira ngo mugenze ntimwabana muzi ko mwasaza umuntu akirukanka ku musozi neza neza. Ariko se babajyanye ku kigo nderabuzima ko munyabarwaye y'umukobwa ntacyo barwaye Rangwe. Abana barize tukiryama nakwicura umuntu ukirera ngo barapfira kugeza n'ubu kwakira urumva y'ubuzima kuko uwo mubyeyi barazwa n'inzara Rangwe. Ndabaha ibere bagakura bakumva ntacyo bakuramo ingoro bakayihumura. niko mukobwa bihagije kuko kandi ukanywa ukarya n'indyo yuzuye kugira ngo ubone uko wonsa abo bana. Ubwo ugiye no kongera ko ngomba kurya ibikomoka ku matungo dore ko mwabigize indirimbo. None se si iby'abaganga n'abajyanama b'ubuzima bahora bakwigisha hano mbyumva? Bivane hese wa mubyeyi ibyo abagira neza bagiye banzanira byarangiye nkaba ndarira ibisusa nkarenzaho amazi ayo mashereka haza abana babiri bava he koko. Ariko rero ntibyumvikana. Pasika ari hehe? Niko Pasika ubwo ngubwo uryamye muri iyi nzu nta soni ufite kuko abana bawe barara barizwa n'inzara. Rangwe udawaretse gushinyagura wa mubyeyi. Gushinyagura nese mukobwa ja? Nta bushinyaguzi burenze gushakira Pasika muri uru rugo Rangwe. Yagize atya afata icyitwa icye cyose aragenda. Umuntu watwaye n'ikiringiti twararagamo. Oya ibyo byabaye ryari? Pasika ari yatinyuka akagutana abana bangana gutya batandatu bose muri uru rugo? Yaragiye da. Aho mwafatanyije gushakira hamwe cyabakura mu bukene murimo akagushakira ibyo kurya nk'umubyeyi wonsa kugira ngo ubone amashereka yo konsa abo bana bakure neza batagwingira yahisemo kwigendera. Nicyo cyemezo yafashe Rangwe kandi agifata bizi neza ko nabazwa nyuma y'imbyaro nyinshi ku buryo ntahita mbona imbaraga ngo nipagasirize. Abikora azi neza ko mfite izo mpanga n'abandi bana. Ndabizi rwose ko mugifite abana bakiri batoya Nshizirungu na Muhoza bari munsi y'imyaka 5 kandi nabo bakeneye kwitabwaho. None ubwo ibyo byose ntacyo yayobewe rega. Pasika ariko nzi ko asanzwe akunda abana be kuko yafashwe n'iki mukobwa ja? Umbaze nkubaze Rangwe. Nk'umubyeyi mugenzi wanjye rero ndaje ndebe ko hari icyo nabasha kugufasha ariko we na Pasika rwose mugomba gukemura ikibazo mufite mw'abantu kandi mukagikemura vuba. Ngo ugiye kumfasha Rangwe? Ahubwo se Muzara ari hehe ngo ndebe ko twajyana nkareba icyo namuha akakuzanira kikagufasha mukobwa ja? Niko sekireye. Karame. Umusaza we ko mazi impamvu atambaye imyenda y'ishuri ntavuge bimeze bite? Ariko Somba wowe kuki udasubiza mwarimu Mugisha? Erega ndi kuvuga umuyaga wajyemo nk'ababara cyane kire. Wakomeretse umunwa se? Oya arwaye iryinyo. Impamvu atambaye imyenda y'ishuri nuko tugiye kwa muganga. Oba warwaye iryinyo? Hari ikijigo cyandaje ijoro rwose kirimo kirandya cyane. Iryinyo riraryana ndabizi. N'ubundi arababara pe. Ariko muzi ko uburwayi bw'amenyo bushobora no guterwa no kutita ku isuku yo mu kanwa. Niko Oba. Karame. Ntuberuka koza amenyo ukoresheje uburoso n'umuti wo koza amenyo ryari? Ko bakubaza ukandeba se subiza icyo bakubajije. Simbyibuka pe. Gusa nyine mbona Kirere uhora akuba amenyo ye uzikayoza mu gitondo ku manywa yamara kurya nkabona arayogeje nimugoroba akayoza. Ubusura seka mushikiwe ko yita ku isuku yo mu kanwa rero. Ajya mbwira ngo nzayakuramo ahubwo. Kutoza amenyo rero
cyangwa se kutita ku isuku yo mu kanwa biri mu bitera uburwayi bw'amenyo no kunuka mu kanwa. Wumvise Oba? Si ngaho njya mubwira ngo iki Oba? Erega nayo nzi ko ari ukwirata. Ni byiza ko umuntu yoza amenyo byibura 3 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba mbere yo kuryama. Binabaye byiza wayoza buri gihe uko umaze kurya. Wumvise? Niyo mpamvu iyo Claire amaze kurya yoze rero. Niyo mpamvu nyine kandi ndabikubwira ukabyanga. Ngaho genda wivuze Oba, sibyo? Ukire vuba ugaruke kwiga. Ariko wite ku isuku yo mu kanwa, bizakurinda uburwayi nk'ubwo ngubwo bw'amenyo. Wumvise? None se byakugendekeye bite Nadi? Ubu koko nta mandazi wakoze? Ntabwo nakoze mujye, mfite gahunda yo kwagura ubucuruzi bwanjye. Kwagura ubucuruzi bwawe se bituma udakora umuntu yaza gushaka amandazi akayabura we? Banza unyumva ariko ubu ngende mu rugendo rwo kwikura mu bukene burundu, nkabwikura muhojeje amaboko yanjye n'andi mahirwe yose ahari. Urashaka gukora iki rero? Ahantu nyine nabonye hashobora kubimfasha mu mujyi, nkakomeza gukora amandazi ariko nkateka n'icyayi yewe n'igikoma rwose. Uje kugura irindazi akabona n'icyo kurimanuza. Utyo nakwagura aha hantu nkashaka ibikoresho, reka nshobora no guteka ibishyimbo nkakora na capati, nabyo hari ababikunda. Ahubwo rero amaherezo ndumva uzahindura resitora. Yego sha, resitora Chez Nadine. Nuko rwose pe Chez Nadine. Nyine kandi aha hantu nyine nasaba Stefano akampa umuganda wo kuhatunganya neza. Niba byemera se hari ikibazo? Ariko sonde yabyanga te kandi umurerera umwana we. Nawe rero nk'inshuti yanjye no kumperekeza mu isoko nkagura ibikoresho. Umva, neje ariko no munsi w'isoko nashaka umwanya nkaguherekeza Nadi, kuko ntacyo ntagufasha ngishoboye mu rwawe rugendo rwo kwikura mu bukene Nadi. Amafaranga asugira ngo ndayafite mujye. None se Nadi, karaba wavugaga ibyo byose uteganya gukora udafite amafaranga? Nyine ayo nari mfite nayishyuye nyirinzu, yararaye ari bunyirukane neza. Ndebye ukuntu ahantu ari heza hashobora kunyohereza mu bucuruzi nteganya, mfata ayo nari mfite yose ndayamwishyura. Urumva utankinishije Nadi? Oya sha, nanjye ejo nzaguherekeza mu isoko kugura ibikoresho, naho burya nta n'amafaranga ufite. Ntayo, ariko nyine mfite ibitekerezo kandi amafaranga nari nyafite, gusa Patrick yanze kumfasha ngo nishyure inzu, nyine birangira nyatanze. Ubwo ntugiye guteza Patrick urwa Nadi ngo ntacyagufasha? Simvuze ko atamfasha, ariko ibyazana nibigize indyo yuzuye byo kumfasha umukobwa kugira ngo akure neza. Akirengeza ko agufashije gukora ukikura mu bukene, n'ubundi byatuma urushaho kugira ubushobozi bwo kubonera uwo mwana we indyo yuzuye, iyo nikunga ku matungo akeneye utagize icyo umusaba. Oya Patrick ntumuze mujye, kwifaranga ni mubi cyane. Ariko rero nduva utacika intege Nadi, wasubira kwa Patrick ukamugusha neza akaguha amafaranga. Ngo Patrick iriya ngona uzamubwira ibyo nkubwiye Nadi, ko n'undi nta kindi ugamije urumva uretse kwita ku mikurire myiza y'umwana mwabyaranye. None se aho gora guhahira ntiyagufasha kwihahira? Ariko ubona utazatuma bamena agahanga wa mubyeyi we. Akakumena ariko kubera iki Pasika? Nyamara buriya ngiye nitinyira abantu b'abanyamahane nk'umugabo wawe Nyiramari. Reka ubwoba tugende. Yampaye none wumfashe no ku rutugu Nyiramari. Iyo ndugufashe hose icyo nshaka ni ukumurisha umutima. Oya Nyiramari, oya rwose. Mbabarira. Ndekura ariko nakoramo keda, reka nijyane nawe wijyane. Ariko w'ibikigwari Pasika, ngwino dukomezanye urugendo kandi tugende dufatanye nk'abakundana nyine. Dutambuka imbere ya kariya kabari Stefano akunze kunyweramo. Natana tubona ubwe ntihari bubura umwe mu nshuti z'utubona akaza kubimugezaho. Maze namara gufuha rero Pasika arayacekwe. Afureke yumva umusonga wo gucibwa inyuma di. Nyiramari, ndumva ushaka kwihimura, ariko umenye ko nshobora kubihomberamo. Umuraya ngwino twigendere Pasi. Uranjyana hese ko inzira yanjye ari? None si niyo nzira ijya kwa Rangwida? Torere ngese ndacyabarizwa kwa Rangwida. Harimutse rero? Oya nige wimutse, umukobwa Jana yasigayeyo. Wataye urugo Pasika? Sinarutaye nararuhunze. Cyore burya bwose warigendeye. Abana b'umugabo wawe bararaga bansakuriza, ikindi ntabwo umutima wanjye rwose wigeze wakira ko ngomba kurera abana ba Stefano. Oya pe. Ari wowe warabishoboye, njye umenya nzamurera nkarinda ndunduka. None se Nyiramari,
ndakumva pasika. uraza tugera n'iwanjye unamenye aho nsigaye nibera. wikanze iki patiri bizanye tubisangire rega ntabwo wabirya wenyine. ikibazo si ukubisangira na de umwana wanjye se ni muzima ko umugendana muri uyu mugoroba. umukobwa wawe ni muzima nta kibazo afite. ese mama wasinzira umukobwa mwiza ubu kuki murije umwana rwose kwiryamira ukamugendana kuko na de. nagushaka byihutirwa patiri numvaga ntategereza ejo. nicyo ushakira cyihutirwa se kandi. uzi ko twembi twifuza ko umwana wacu abona ibyo akeneye byose byunganira amashereka mwonsa kugira ngo akure neza. ndabizi rwose niyo mpamvu ntahwema kumushakira indyo yuzuye kandi n'ibikomoka ku matungo. none se zandagara zarashize na de cyangwa urashaka yo kumugurira akaboga? ndayashaka ariko ku buryo burambye patiri atari ukugenda ukagura akantu ukanzanira. byose ugira ngo nabyanga na de. urabizi ko nahereye ku mafaranga y'ingoboka mpabwa nk'umubyeyi utishoboye kandi wonsa ngatangiza agashinga ko gucuruza amandazi. ibyo ndabizi. buriya rero ko nacuruzaga amandazi nafataga igishoro nkongeraho nkarangura nkanizigamira bakongera kumpaho ingoboka bikagenda bityo. ibyo se si byiza? siko bahora batubwira ngo kora zigama birashoboka. nanjye nuko nabishakaga rwose kandi nagize igitekerezo cyo kwagura ubucuruzi bwanjye ngakora ayo mandazi ariko nkanateka icyayi n'ibindi byatuma ubucuruzi bwanjye bwaguka. ndagushyigikiye na de. kunshyigikira rero si ukubimbwira gusa patiri ni ukubishyira mu bikorwa mukanyongerera igishoro kuko ubu tuvuga nta mafaranga mfite. ayo nari nizigamiye yose nayishyuye nyir'inzu kuko kuva ubuyobozi bwahagarika kunkodeshereza nari ntarishyura kandi ndanabikubwiye. na de si byiza ko icyo kibazo wagikemura utarindiriye ko rwose Patrick nkigukemurira. mwese ubundi icyo ushakaho ni iki? njye ni ukumfasha gushyira umushinga wanjye mu bikorwa Patrick. mwese uraseka iki? erega kumfasha kwifasha ni ukumfasha kwita ku mirire y'umwana wacu. nincuruza nkunguka iyo ndyo yuzuye iriho ibikomoka ku matungo akeneye kugira ngo akure neza nzayimubonera n'ibindi bintu umwana akenera kuko umwana ntakenera kurya gusa. Nadi ndakumva. uzi ko ntari umugabo wawe ariko ndabizi ibyawe byose byaratuguriye twembi turabyarana. yego ikosa nakoze nararyemeye yewe ndanemera ko nzakora uko nshoboye kose nkita ku mibereho y'umwana twabyaranye. yego ariko yawe n'iterambere ryawe ntibindeba. none se Patrick negeze ngusaba kwita ku iterambere ryanjye. none se amafaranga yo gushora mu bucuruzi nsaba nayo kinadi sayawe yo kwiteza imbere. ariko kuki wumva ibyo ntavuze Patrick ngaho aya mafaranga yereke ariko ugira ikintu gitumfasha. ubwo se ni nk'igiki koko? urebye ume nka kiriya gikoni cyawe niberemo ubwo bukode bw'inzu bwihorere ayo gushora mu bucuruzi nzayishakira. none ushaka kugaruka kubi wanjye rero na de. Patrick se arashyira yemereye Nadine ibyo amusaba naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. ikinamico urunana nicyo kitugeje ku musozi w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. gusa mbere yo gusoza reka twongere tuyibutse ingingo z'ingenzi. amakuru yacu yari yibanzeho twababwiye ko amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko umuvugizi w'igisirikare w'umutwe w'inyeshyamba wa AFC 23 Lieutenant Colonel Wiringoma yiciwe mu gitero cy'indege zitajyamo abapilote mu gace ka Rubaisha. naho mu mikino ho twababwiye ko abanyamahanga bakomeje kuza imbere muri Tour du Rwanda ariko kandi ko n'abanyarwanda nabo bagifite icyizere ntago bacitse intege. tuboneyeho kandi no gushima abakomeje kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye Facebook. nshimire Patrick Kiza ndetse na Bienvenue bakomeje kutugaragariza ko badukurikiye. dushimire abari Cibitoki nabo batubwiye ko batwumva 5 kuri 5. nshimire kandi
n'abandi bose muri rusange mbibutsa ko mushobora no kujya kuri website yacu mugakurikira inkuru zigiye zitandukanye tubibutse ko dufiteho ikibiriraho aho mubona inkuru z'ako kanya ko nk'uyu munsi dufite inkuru zitandukanye kandi ugiye kuri website yacu ku rubuga ko umanuka ni kugenda ubona n'izindi nkuru zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi biganiro byagiye bigucika ku rubuga rwa podcast mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi.